Mujyi wa Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye muri Masad Burusi bakomeje kuvuga ko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe u Rwanda rwo rwashubije Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruvuga ko rutagomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe kubera ko Amerika cyangwa abahuza bakomeje kuba bagira uruhande rumwe babogamiraho. Ibi rero bikaba bituzanye noneho ku by'abantu benshi bari bamaze iminsi bibaza bavuga bati ese AFC/M23 yabiri kurangira. Igisubizo nakubwira ni oya. Biri muri iyi nkuru aho muri iyi minsi intambara ikomeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itari kubera ku rugamba, aha amasasu araswa gusa, ahubwo iri kubera mu biro, mu mpapuro ndetse no mu ishyirwaho ry'ubutegetsi bishobora guhindura ishusho y'akarere k'ibiyaga bigari burundu. Tekereza gato ubute mu gihugu kimwe ariko ukabuyoborwa na za guverinoma ebyiri zitandukanye zifite amategeko atandukanye n'abayobozi batandukanye. Iyi ntabwo ari filime, niyo sura nshya y'intara ya Kivu y'Amajyepfo muri uyu mwaka 2026. Ikibazo gikomeye tugiye gusesengura muri iyi nkuru kubera iki kirwaho ry'abayobozi bashya muri Kivu y'Amajyepfo na AFC/M23 ari intambwe ikomeye cyane kuruta intsinzi ya gisirikare. Ese ubundi bisobanuye ko leta ya Kinshasa yatangiye gutakaza Kivu burundu? Nk'ibisanzwe ni Pilot News TV, gumana nanjye twinjire mu isesengura ryimbitse kuri iyi nkuru igiye guhindura byinshi mu rwego rwa politiki n'umutekano. Ku itariki ya 6 Kamena 2026 ihuriro rya AFC/M23 ryakoze ikintu gitunguranye mu ruhando rwa politiki. Ryashyize abayobozi b'ibice byose rigenzura mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu byemezo byashyizweho umukono n'umuyobozi mukuru wa AFC/M23 Colonel Nanga Yubero ndetse na Bertrand Bisimwa, umuyobozi wa M23 akaba yungirije Colonel Nanga muri AFC/M23. Hashyizweho inzego z'ubuyobozi bw'ibanze uhereye ku rwego rw'umujyi kugeza ku makomine. Urugero, Bwana Cyalangarirwa Mulondani Nicolas yagizwe meya w'umujyi wa Bukavu, yungirizwa na Madame Nyota Luanja Serine. Aya si amagambo gusa, ni impapuro ziriho kashe n'imikono yerekana ubuyobozi bushya. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara inyuma y'izi mpapuro n'aya mazina. Kugira ngo twumve uburemere bw'iki cyemezo tugomba gusubira inyuma gato tukareba uko ibintu byari byifashe. Ihuriro AFC/M23 ryafashe ibice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo mu kwezi kwa Gashyantare 2025. Icyo gihe bahise bashyiraho guverineri w'intara kugira ngo akurikirane ubuzima bw'abaturage bwa buri munsi, mbere y'uko asimburwa na Patrick Busubwangwi Nchombo muri Kamena uwo mwaka. Ibyumvikanisha ko AFC/M23 imaze igihe kirenga umwaka igenzura izi teritwari za Kivu y'Amajyepfo. Rero ugusora itangazo rishyiraho ba burugumesitiri mu makomine nka Bagira, Ibanda na Kadutu muri Bukavu ndetse n'abayobozi ba za teritwari nka Ijwi, Kabare na Karehe cyo kintu cya mbere bakoze, ahubwo ni hezo rya gahunda ndakuka bari bamaranye igihe. Impamvu nyamukuru yatumye bafata iki cyemezo yibanda ku gushimangira ubutegetsi no kwigarurira imitima y'abaturage. Intambara nitsindwa gusa no kwirukana ingabo z'umwanzi, itsindwa mu gihe abaturage basigaye mu gice cyafatiriwe batangira kubona ko ababegaruriye bashobora kubaha serivisi za leta bakenera. Umuyobozi wa AFC/M23 Colonel Nanga Yubero yatangaje ko ibi bice byari bimaze igihe kirenga umwaka bitagira abayobozi, bityo ko kubashyiraho byihutirwaga kugira ngo ubuzima bukomeze. Mu yandi magambo, AFC/M23 irashaka kugaragara nka leta yemewe, leta ikora, leta iha abaturage ibisubizo leta ya Kinshasa yananiwe kubaha bitewe n'intambara. Iyo ushyizeho umuyobozi wa teritwari ya Ijwi nka Ntambuka Pascal cyangwa ukayobora umujyi muto wa Minova binyuze kuri Nsengimana Ruhungande Auguste, ubufasha imitsi y'ubukungu n'imibereho y'abaturage mu ntoki zawe. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki: ninde wungukira muri uyu mukino wa politike? Ese ubundi ninde uhombwa n'uyu mukino ku buryo bukomeye? Urebye neza uruhande rwunguka mu buryo bugaragara ni AFC/M23 binyuze mu gushyiraho ubutegetsi bw'inzego z'ibanze.
bagakusanya imisoro, bakagenzura imipaka, bagacunga umutekano w'imbere ndetse bakanakurikirana ubucuruzi. Umujyi wa Bukavu ni umutima w'ubukungu ukomeye uhuza u Rwanda, Uburundi na Kongo. Kuwugenzura mu buryo bwa gisivili bivuze kugenzura amamiliyoni y'amadolari. Ku rundi ruhande leta ya Kinshasa irahomba inshuro ebyiri, irahomba ubutaka ikabura n'imisoro. Ariko ikintu giteye ubwoba kurushaho ni ukubura isura y'ubutegetsi, icyo bita legitimacy. Iyo abaturage batangiye kwiyambaza meya cyangwa burugumesitiri washyizweho na AFC M23 kugira ngo abakemure ibibazo, ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi babutakaje agaciro muri icyo gihe. Hari amayeri akomeye rero ya gisirikare n'aya politike yihishe inyuma y'iki gikorwa. Muri politike y'amakimbirane habaho icyitwa gukora ibintu bidakuka. Mbere yo kujya mu biganiro by'amahoro ibyari byo byose mu minsi iri imbere, AFC M23 irashaka kujyayo atari nk'umutwe witwaje intwaro w'inyeshyamba usaba kwinjizwa mu gisirikare cya leta FARDC, ahubwo mu butegetsi bufite inzego zubatse guhera mu ntara kugeza mu rwego rw'akagari. Ibi bahesha ijambo rikomeye ku meza y'ibiganiro. Niyo mpamvu nubwo amakomine nka Panzi na Kasha ataha abayobozi bashya, umugambi mugari ari uwo kugaragaza ko Bukavu yose ndetse n'inkengero zayo ziri mu maboko yabo kandi ko bategeka. Ariko ibyo si byo by'ingenzi cyane. Iyo uhuje impinduka z'ubuyobozi n'amateka ya vuba, ubona ishusho iteye ubwoba y'ahazaza. Twibuke ko kuva ibi bice byafatwa muri 2025 inama z'amahoro zageragejwe i Doha muri Katari ni Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zikomwa mu nkokora. Ibiganiro bya diplomasi byarananiwe. Iyo binaniwe rero abarwana batangira gushakira ibisubizo mu kwihandagaza mu buryo bwa burundu. Uku gushyiraho abayobozi ni igisubizo cya AFC M23 cyuko batagitegereje ko Kinshasa ibaho umugabane w'ubutegetsi cyangwa amahoro. Barayafashe kandi barayiyoborera. Bihura neza na cya gitekerezo cyuko M23 n'abambari babo batakigamije kwirwanaho gusa, ahubwo bafite intumbero yo kubaka leta yihagazeho imbere mu gihugu cyangwa se byibuze intara yigenga ifite ubuyobozi bwayo, mu gihe Kinshasa ikomeje kwinangira. Ibi tugeza ku ngingo ikomeye cyane igaragaza uko hazaza h'iyi ntambara hashobora kuzaba hameze. Turebeye kuri aya makuru mashya, hari ishusho y'ibintu bitatu bishobora gukurikiraho mu bihe biri imbere. Icya mbere ni uko dushobora kuzabona igabanywa rya Kongo mu buryo bugaragara ariko buteruye. Ibivuze ko AFC M23 izakomeza kubaka inzego zayo, ikazana amashuri yayo, ibitaro byayo na polisi yayo nk'uko bimeze, kugeza ubwo Kivu izaba ari igihugu cyigenga mu kindi gifite umurwa mukuru wacyo. Ubu dushobora kuvuga ko waba uherereye hagati ya Rucuru na Bukavu. Kinshasa izaba ifite amategeko gusa ku mpapuro ariko nta kivuga ku butaka. Ishusho ya kabiri ni uko bishobora guhatira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya mu biganiro by'amahoro byihutirwa kandi ikemera gutanga ibintu bikomeye. Iyo ubonye umwanzi wawe ashyiraho bameya bawe na baburugumesitiri bawe, ubuzi ko intambara y'amasasu wayitsinzwe. Ibishobora gutuma imiryango mpuzamahanga yose igitutu Kinshasa ngo yemere ibyifuzo bya AFC M23, bishobora gushyiramo n'ihindurwa ry'itegeko nshinga kugira ngo igihugu kigabanywemo za leta zifite ubwigenge busesuye, icyo twakwita nka federalisme. AFC M23 yakomeje kugenda ishyira ku meza. Ishusho ya gatatu ari nayo iteye inkeke ni uko Kinshasa ishobora gufata iki gikorwa nk'umurongo utukura utagomba kurengwa, bigatuma ishobora imbaraga zayo zose za gisirikare nk'uko imaze iminsi bikora, ndetse wenda n'abafatanyabikorwa bayo mu ntambara yo gusenya ubutegetsi bushya bwa AFC M23. Ibi byavuga intambara y'ibisasu biremereye mu mijyi nka Bukavu bagira ngo basenye inzego AFC M23 yubatse. Gusa nk'uko amateka bigaragaza, iyo nzira kenshi isiga abaturage benshi b'inzirakarengane bahasize ubuzima. Mu gusoza, iki cyemezo cyafatiwe Goma kuwa 6 Kamena 2026 cyo gushyiraho ubuyobozi busimbura ubwa leta kuva mu mujyi wa Bukavu kugeza mu kirwa cya Ijwi na Karehe, si itangazo risanzwe twamenyereye kumva mu makuru.
n'intangiriro y'ibihe bishya, aho AFC M23 yiyeretse amahanga nka leta iri gukorera mu yindi mu gihe ingabo za Kinshasa zihanganye no kwirwanaho mu mashyamba. AFC M23 yo iri gukorera mu biro ishyiraho amategeko n'abayobozi. Ibi bisiga umuntu yibaza ikibazo kimwe gikomeye dukwiye gutekerezaho: ese Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iracyari igihugu kimwe gifite ubusugire bwacyo, cyangwa twatangiye kubona mu maso yacu ishusho nshya y'igihugu kigabagijemo kabiri biturutse ku bunani bwa diplomasi n'igisirikare? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu hano hasi muri comments. Niba wakunze ubusesenguzi, kora subscribe usangiza abandi iyi video, dukomeze gukurikirana iby'iyi nkuru uko amasaha agenda yicuma. Ndabakunda cyane.